Samor-mor baru mangkennya pidato amunnya robot. Saya makata bila-bila saya makata santre. Ngaci mula ceno-cenan roh. Coba sembian mun bede sabe kidi ngaki pah bede kata ceno-cenan aing tempuna banyak aku tak ngaci. Bede sing ngece ta to sodotu. Ta to sodotu. Ta to sodotu. Nika ngarat Pak kesantren bede kata Ustaz Tebun bere alalar ing kuntum. Ing kuntum. Ing kuntum. Saibun lauk nih dek yang tak ada Pak. Ing. Kira-kira jang kula manglo kalak kata bedanya mai kata santri keng pelak ngaji. Keng siti kiai tak ada katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara istimewa para habaib serabu kesempatan bangken, secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Al-Khairid Habib Hamid Al-Khairid, sesangat badan kaulah hormati. Terjugan tak galib ajudan semulja Habib Abdullah Al-Khairid. Terjugan tak galib ajudan semulja Kiai Haji Mahin. Ajudan semulja Kiai Haji Uwais Ali Hisham. Ajudan Kiai Haji Imam. Tak galib ajunan Kiai Haji Muhammad Dufri. Terjugan tak galib ajunan Kiai Haji Abdus Somad. Benda seteja para kiai, seteja para guru, dan seteja para alim, para ulama sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali. Dan juga tidak lupa tokoh masyarakat, secara istimewa pemangku desa Ampunten Timur iki kadito Bapak Sultanul Abid beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon. Sahibud dakwah wa sahibul hajah, yang kebetulan sahibud dakwahnya perempuan semua, Nyai Hajah Raihanah, dan juga Nyai Hajah Hudaifah, Nyai Moktia, dan juga Nyai Syarkiyah, dan seluruh jajaran ibu-ibu nyai dan seluruh anggota yang masuk struktural kompolan yasinan. Sekesempatan saat mungkin abada aki acara dikro maulid ben sateja hadirin hadirat muslimin ben muslimat seumur aki Allah. Nireng amu ciban asyukur dak ke Allah. Kesempatan mungkin kau leben ajunan sareng Allah yang takdir alengki apolong dalam keadaan saya, dalam keadaan sehat, tak ada rintangan paponapah. Semoga kasayan ya saat mungkin kak ditotan de kau leben ajunan pakun ipa saya sareng Allah sampai dak ke akhirat. Amin Allahumma. Salawat ben salam muka tepe da ajunan kuste kanjing Nabi. Sekak dima kuste kanjing Nabi kak dinto seampun abek ta kau le ajunan dari petengah puduh eki berkaterang ilmu
Saya kelaban ilmu saya efek Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa api taaki antara halal kelaban haram, antara hak ban batil. Raja pengarep sateja hadir semoga termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaah epon Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Alhamdulillah di Ampunten Timur ada kelompok ibu-ibu yang rutin membaca surah Yasin. Yasin itu merupakan salah satu ayat yang diperintahkan para cek sama romor baru makinnya pidato amunye robot lah membaca surah Yasin. Kak Dinto pernah diperintahkan oleh baginda Rasul, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis ini oleh sebagian ahli hadis dinyatakan sebagai hadis dhaif. Cuman Ibnu Hibban menyatakan hadis Kak Dinto sahih. Dari hadis Kak Dinto nunjuaki Iqra'u Yasin, wahai orang Ampunten Timur dan sekitarnya, bacakanlah surah Yasin ala mautakum, atas orang sedena sampian. Hadis ini ada dua penafsiran. Yang pertama, Yasin nika saya baca beni ka orang mate, tapi ka orang mati ya. Jadi au kelauban ngak kelengaan panggal aki Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai Yasin mare. Mun mare pakun kita mate cekel. Abullah Toro deki mati tibe dia. Walhasil kata ulama yang pertama, baca Yasin itu bukan kepada orang yang sudah meninggal, tapi kepada orang yang akan meninggal. Hikmatiyah epakon maca aki Yasin. Apa napa sebab? Karena Yasin ni kamun ibaca ka orang mate ni kata ada faidana. Karena orang mate Kak Dinto tak bisa kirimi kencaran, tetimun bada orang mate maca aki Yasin Kak Dinto faidana tada. Pamari sing ngaji deki bangkoi ke bela Wahabi. Nika pun pendapat ulama yang pertama. Jadi kalau mau membaca surah Yasin bukan kepada orang yang sudah mati, tapi orang yang akan Yang pertama. Kata ulama yang kedua, onjo saya maksud Iqra'u Yasin ala mautakum sesuai zahiril hadis. Akatia lakar hadis dikan nerangaki beni orang mati ya saya maca aki Yasin tapi orang lah mate. Jadi beda orang mate mapolong tatangke mapolong benda tahlili petong are petong malam beda aki acara pak poloare beda aki acara 100 are 1000 are maca aki Yasin ni saya perintah Kanjeng Nabi nunjuk aki bahwa orang semate bisa kirim kencaran di orang seki odi kelaben pamausan Al-Qur. Nika pendapat nomor 2. La kaula ban ajunan ahlus sunnah wal jamaah. Dua pendapat Kak Dinto pada epon tut pada ia malaki sehingga orang Ampunten Timur mun bada orang mati ya maca aki Yasin la mate pak polowen are maca aki ya. Lah sekarang akan saya bahas apa manfaatnya dan kenapa harus dibacakan surah Yasin. Kenapa kok tidak dibacakan Pancasila umpama? Kenapa kok harus Yasin? Dengarkan. Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, kalau ada orang Ampunten Timur nika mau menjelang mati pah maca aki surah Yasin keng mun tak pati apal neku kak gitu.
takok nyeladar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan malaikat jempor pura colong leke kok. Pan bacaan mustaqim langsung siratal ladzina an'amta alaihim. Macam-macam. Yasin ini kebanyak ayat sepada mu binat tok boy petok. Mangkana mun maca surah Yasin cek sampai tak nekuk buku lebih saya nekuk bu. Kalau ada orang mati ya saya maca surah Yasin. Itu buah kisah Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir mengacu kepada salah satu hadis baginda Rasul, nazalat alaihir rahmah, mun bada orang mati ya pah maca Yasin maka bekal turun rahmat Allah. Orang semati ya mun maca surah Yasin maka bekal kenging rahmat taipun Gusti. Lamun la kenging rahmat Allah maka orang ini bekal selamat pasti masuk surga. Amin Allahumma. Ana sebab kanjeng Nabi tibi seadabu, la yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amalih. Orang ampun temor sampian tak kira masuk surga ngangkui amal labudian. Wala anta ya Rasulullah, meskipun sampian wala ana illa an taghammadana Allahu bi rahmatih, kecuali kang bi Allah ibni rahmat. Kau leben ajunan budian tak kira masuk surga ngangkui amal, tapi kau leben sampian bekal masuk surga ngangkui rahmat taipun Gusti. Ketika beda hadis ni kaya pikir bi leben bi sampian beda seneng beda pungana. Apa? Mun pah kau leben sampian masuk surga ngangkui amal, ku leben sampian ko beter kira pikiran amal sih kemas iki masuk buk. Jaring ku lebih sampian mun bajang bektona ibli rekare. Mancek geluh ka pasar geluh beda karin bekto bah bajang. Iki na bangki. Aja bajang tak khusuk apa na boleh bah bajang ben laki na sing imamin, bini na si amakmum, laki na salat akut caan tak akalampian akau sendiri ya pah ibu di kalampian beda bacaan kecap manis cap bangoe ko. Cak maki sambil bajang ibecah. Eki na bangki. Bajang kamas eki ba masuk surga bi kaula ajunan. Cak dengan kula ben sampean mun abajang Isa, angis aba ya deung TV nah jaga nak ya deki mun andin mulai ko olo kelang kerek. Abajang tapi kula ben sampean asam bi aden tek sinetron. Quran kula ben sampean Quran ka di masih anda lagi na masuk surga. Kula ben sampean masuk maca Quran ni kacoma kalak sing bulan Ramadan menoloh ni kemun beda emikah mun tada emikah bah tak ngaci iki na bangki saya ngaci apal tapelpal bismillahirrahmanirrahim walakot eko dan malaikat dia pahe pelkot dia malaikat situ ngocak tertulia mate ke empero ngacolong kaki eko. Amal sekamma kau leban sampian. Lebih sampian jak dengan abajang make abajang. Keng pada bi ajam nyulpe. Allahu akbar. Sami Allah. Sami Allah. Oppo. Make la abajang apa tahu ajam nyulpe jagung ruang. Egi na bangki. Yu bade sa abajang tak lem deti. Eta pani setan walhan. Orang mun tepani walhan ni ka abajang ni ka pahlok cukup sekalian. Mulai dari wudu. Makanya ijeding ni ka bade setan nyaman walhan. Eroma bade setan nyaman dasim. Elangkar tempat abajang beda setan nyaman khonzab. Orang mun eta pani setan ni ka maka kulebi sampean ibadah na butuh. Ijeding walhan. Mun eta pani walhan tak cukup sekalian ka anyat. Pah ngalak canteng nawai. Asyhadu an la ilaha illallah. Nawai. Allah asyhadu an la ilaha illallah nawaitu sauma ghadin an adai fardh. Entar ka pasaan niat tu. Walhan ni kakenang ni jeding buk. Maka namun sampean kol telok malam masuk gelim jeding bah beda orang. Tuli tanya aki ngako walhan. Pola tebak gemat tuanya kedok bencan tengke tak kerja. Oke walhan. Mulai jeding tapani walhan. Apa jangan pah yamba bi khonzab. Allahu akbar. Can setan tak saga asyhadu an la ilaha illallah usolli fardhu dhuhri niat kaula bajeng zuhur bani asar Allah
Makanya kata ulama al-ihtiyat tarkul ihtiyat. Pasal rasa andi penyakit was-was, maka carana tak usah tengah. Tak usah tengah. Cek tengah teh. Jadi setan seakoto ilmat ini kah laben. Kan kudu bisa sampean was-was engak sing tak genteng pegentengan Allahu Akbar tak sabuk Allahu Akbar. Tak sabuk Allahu Akbar Allah ada aja punya takbir bu. Aja pun sampai 17 harokat betal benjang buah jangan tak sah kabeh. Makanya cara ngadepi waswas cepon ulama tarkul ihtiyat cek tengati kelumun ki waswas Allahu Akbar tak sabuk tak sabikin mata aja tak sab. Tapi cek ben colok benateh nggih. Jadi manusia itu masuk surga kata Rasulullah beningan kui amal tapi kelaban rahmat bu. Ketika masuk surga kelaban rahmat ni kalega ati kula lebih sampian karena kula ben sampian oning kam amal kula lebih sampian enggak napa amal kula lebih sampian munda pada curu-cucuran tak kira para tu amal kula lebih sampian dak Gusti Allah engki napa engki. Tapi kalau sudah rahmat Allah saya masuk surga insyaallah saya Rabu ni kesida bakal masuk surga Allah amin Allahumma. Sadaja sadir bakal kenging rahmat Allah amin Allahumma. Makanya kaulah ajunan kak dintoh doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Allah dosa kaulah banyak tapi pangaporana ajunan lebih raja dari dosa kaulah wa rahmatuka arja indana min a'malina ben rahmat ta'ajunan lebih iar etempeng amal kaulah abu lebih sampian dosa ni kata usaha keluar mangken kak gini banggi lambak dosa ni kementak ke pasar lo tegepok mangken ni compok ni ke dosa cek dengan HP na dosa mangken TV na dosa gini banggi napa boleh keng pah gemper film tulisan ni kebacaan mungkin muni becak tu sakapi cek dengan esen arasanan seerasan ni kugung tangkung cek Habib seerasan ni ibu cip iku libik sembian ni pamare mi tak sengka saya maca padahal maca orang ada bucuba ni kepada arasanan bagi sembian anapa karena al-qari was-sami orang saya maca ben semerengaki atau orang saya nulis ben saya maca ni kepada arasanan maka namun beda tulisan abak coba aki Habib abak coba aki ulama geser saus tak usah becak tak usah teku video nah makle kau leben ajunan tak rok noro untuk nolongi orang alako kecuba eki nabangki jadi kalau pakai rahmatnya Allah makanya dimin ada orang ibadah 70 tahun 70 tahun ni ke ibadah tak alako maksiat sama sekali neng etas gunung setiap hari lakon ibadah ada ke Allah maksiat tak teman ngalako akhirat neng mizan etempeng amal lah cok lebih 70 tahun tak maksiat sekali ibadah kejok pun konjoran cek benyang akhir Allah pahajabu ke malaikat aja apa masuk ke surga ngangkui tang rahmat orang ni kapah matur ya Allah dan kula ibadah 70 tahun dak keajunan kak dinto abid badan kula benikeng tak kesokan masuk surga kelaban rahmat ta'ajunan tapi tan kula nyuon dak keajunan tuan pamasuk aki surga tan kaula kelaban amal badan kaula tibi makle beda faidana makle ikresa kaula ibadah 70 tahun dak keajunan bisa masuk surga akhir Allah makon malaikat coba tembang antara tang nikmat sebagi ka orang dia ben ibadana orang dia 70 tahun kamma banyak etempeng kelaban nikmat tengal dua ibagi ka orang ni kesareng Allah ben nikmat orang ben ibadana orang 70 tahun ternyata ki rajaan nikmat Allah saya pada ngakidak kaula ajunan ni kecuma tengal lain selain padahal manusia ni kecoba secara fisik kula sering ngebada betena saus manusia ni keben makhluk selain tak pada iki na bangki betena manusia ni ke alat tartib sosunan negenteng cetak paling mulja bedi atas bebena cetak Allah ke bayi leer bebena leer bau bebena bau dadah bebena dadah tabu bebena tabu apa bebena tabu toon bebena toon bebena tabunya mana song sang kolen nembu
Lah Allah agabai makhluk dengan penciptaan yang luar biasa. Tak pada ben makhluk Allah selain Allah ni kepada agabai hewannya mana jerapah. Jerapah ni kalau eralan entek kalau le era jerapah ni kepada 5 meter, beda 6 meter. Aduh, mun pah manusia le era pada bi jerapah ni kalebur mun pah kalema masuk mobil cai ke beda luar kapi dia. Njak mun pas sampai mobilan ke Bogol ngartok make cai dak. Allah agabai makhluknya mana kata ni kata andi leer ge. Tak andi leer. Mangkana mun beda kata iya ke tak atole. Benih keng sombong. Kaki kata tak atole aja sombongnya kok. Benih keng sombong atole ada erem aja leer tak ada. Keng keso kena pangeran kata ni ke make leer tak ada munyi na nyaringan bun si beda leer lah. Iki na bangki. Entok banyak make leer lanceng mun munyi. Jasa kasa. Eko. Kalau munyi jasa kasa keng mun senya makata lebih senya makata santre. Ngaci mula ceno-cenan roh. Coba sampean mun bede sabe ki ngaki pah bede kata ceno-cenan aing tempuna banyak aku tak ngaci. Bede sing ece ta to sodotu. Nika ngarat Pak kesantren bede kata Ustaz Tebun Bara alalar ing kuntum. Saibun lauk nih dekeng tak ada Pak. Ing. Kira-kira jang kula manglo kelak kata bedanya mai kata santri keng pelak ngaji. Keng sidik kiai ki tak ada katanya. Kata agabai bi Allah leer tak ada. Beda Allah agabai makhluk nika leer kapi. Mari na cetak langsung leer. Napa? Olar. Ini mah bau na olar jebu. Ini mah bengkong ah. Ada langsung. Mari cetak langsung leer kapi. Ya beda makhluk Allah ni cetak kapi langsung sokoh. Apa? Beletang. Beletang ni karo cetak ben sokoh. Ada apa lagi ya? Eki na bangki. Leer tak ada. Ya Allah mun saya manusia saya pelengkap cetak ka beda. Leer ra beda, tanang nga beda. Acelon ka ada bisa, acelon ka budi bisa, acelon ka ireng bisa. Olar cuma bisa jalan ke ada. Beletang cuma bisa jalan ke ireng. Rot sorot cuma bisa nyorot ke budi. Undur-undur atau kalau bahasa Maduranya rut surut. Lah senyama manusia lengkap sareng Allah Subhanahu. Makanya ibadah kaulaban ajunan ketika etempeng kelaban nikmat Allah saya paling ngaki kak dinto tak stabil pakun banyakan nikmat Allah saya paling ngaki dak kaula panjenengan. Mangkana mungkin kaula ben sampean masuk swarga kelaban ibadah kaula sampean tak cukup kebaik karcis masuk swarga Gusti Am. Namun alhamdulillah kaula ben ajunan masuk swarga bening ngangkui amal kaula sampean tapi kaula ben sampean masuk swarga ngangkui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mun ngangkui rahmat insyaallah saja hadir kesempatan mangken bakal terus sama masuk ke swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, orang ki sakaratul maut, maca aki surah Yasin, nazalat alaihi rahmah. Ketika ada orang sakaratul maut, maca aki surah Yasin, maka bakal turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mun la kenging rahmat Allah, insyaallah sete dalam keadaan kempang keluar nyabah, ben insyaallah bakal selamat dalam barzah. Man tertepada kaula ajunan seteja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, nikah pertama. Kalau ada orang mau meninggal dunia dibacakan surah Yasin. Ini adalah amaliyah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nomor 2, kaula bersampian beni coma ketika saya maca aki Yasin tapeh orang la ampun sete akati zahiril hadis iqra'u Yasin ala mautakum lamate cukan pakon maca aki surah Yasin. Gue lebih sampian bapak embu mateh yen tarik ke kuburna. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tak apal lagi ya karo apal Yasin lah. Itu empeng nyelader ngak gelabuk tanguk Yasin na bali. Iki na bangki. Le karena surah Yasin ne kedua huruf. 2 huruf itu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. 1 huruf
dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Maus Yasin neka ampun oleh kenceran dupolo. Maka namun pah Yasin pamareh oleh berempa kencernah maka sebanyak huruf kak dinto etekel 10 kali. Maka namun sampian pen minggu maca Yasin buk berarti setiap minggu kencerna kak dinto ekolle sampian ben ekeremaki dak bengetua sampun seti dari keluarga panjenengan. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan gula compok pada andi kompolan pada maca Yasin tapi di gula beni nyamai kelompok Yasinan karena ada solawatnya paringi nyama kompolan solawat. Mari kompolan akhirnya pah sombangan saibuan. Kebayin apa sombangan saibuan? Beli peralatan salon anti setrum, lampu anti setrum. Beda karena PC, beli labun. PC napa kun banyak? Beli ding-ding areh. PC napa kun areh? Beli katel. Teti saya ngocak dia mungkin katel lah labun na ben ding-ding areh na labede Roma. Cak gelak munakir kau ni bahagia. Cak ku lebih sampian ni mati ya kak. Terkadang ku lebih sampian siap soki padahal soki belum tentu. Kapate tak siap padahal jelas mate. Kanjeng Nabi ada bu bahwasanya likulli da'in dawa. Setiap penyakit kak dinto beda tambana. Kecuali 2 perkara kak dinto tak ada tambana. Kenapa? Al-haram. Sepertama tuah. Tuah ni kada tambana kak. Saya dokter bisa ngobati tuah. Ada dokter saya nampak dah tua aja make dokter pada tua kia. Eki, mun lau umur sangang polo make ngangkun selebar SD pakun kero tak bisa. Eki, mun lau umur sangang polo lema pakun rabeng mangkana sampean mun ki ngodah ales ni kecak kor cokor buk. Ales ni ka faida namun ngabes mak le jauh le tak solap. Orang mun la tuah umur sangang polo ales sakan tada kesemun ngabes solap. Mangkana orang tua mun ajeling ales saya tambah. Anak siapa dekana? Le siding sampian alis sa pak genteng ngapahe cokor begini ka konco tegay ngak lente. Bodi secung ni benian boleh beni karo cokor begini cokor pa tada sekali. Kapan la tada sekali pahian le pa ke atasen. Ngale pondasi tak cocok ding pangeran. Pai pa celeng ben pok dot celah. Iki beka acara mantan rek naring koltung tepeni pelo pahakili ada bidi dei. Lebur mole na pala tahu ap kesiangan ruah. Lah cakap pak kelompok kaki sudah iya. Menari jadi matuman masangan nales. Paling karo songo dia pecelengan deh. Pahe hotel pahe sakot bat nyamuk betul ka. Ales nih kebuk beda faida nah nggih. Nika mun ngabes mak le cuma kan ring tua kesemun ngabes pasti tambah. Nan siapa kakek jauh. Napa boleh kau orang kabini na tak kenal mun tua aja. Balaki entar kabudi na Roma. Tegepok ben babi ni pahe tanya ki siapa de kana. Babi ni nyampit gar jelenggaran bikin amatan aja. Beni gar jelenggaran orang ni kamun tua ngabes ni kata padeng iki na bangki. Iki na bangki. Tua ni kata ning tambai ka. Orang mun tua ni kata bisa au beteti ngoda boleh. Walan tarja'ul ayyamil ladzi madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Artinya orang salah kadung tua ngoda boleh tak kira bi. Rasul yang menyatakan al-haram tua ni kata dia tambena. Mungkin sampean mun umur sangang polo pahadu ak nguncung kiai satunya. Tu aki kek menteri ngoda boleh. Sampean mun tak au bebeni keng tua na tak manti. Lakar tua ni kebi Allah takdiraki tak bisa yoba. Pahadu ak selake. Ya Allah. Dan kula serembi ngada kelu pangeran. Billahi paraben mangken te pote bang. Pangoda aki ke ngabi ni kelompok Yasinan bang. Tak bisa, tak bi. Ada seni kamu lah tu walau bisa bakun kero. Kero mangkana cek pun balak ke babi ni. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Kok. Tetapi kini kerok kakapi, bahkan gigimu tinggal sebiji. Ekoh langkikan ni lagu naring tu mungkin ngodah. Masya Allah cantiknya kan dia ya. Luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Neka mau nomor 17 tahun.
Mun 17 tahun ni kan los ning salah alos koning. Mun beda lalaknya be deui na saking dari alus stop leset. Keker. Keng mun umur 90 lalaknya be beuni keker tep leco. Cak dengan banyak belur nai deui na dia. Umur 20 mana beda ono bule burpote. Cak dengan tenyeng umur 90 mana beda cekak karo kero ongkap deui. Pasiyong makila muah. Al haram tuah kak dinto tak bisa tambahi tuah kak dinto tade tambah ada tambena. Se nomor 2 pasera saya tade tambena al maut mate nikah tak bisa tambah. Mangkana cek pun kesair cuma Allah seko besa seodi saros terosah munki anya manusia pasti ki bada batas saya Rabbabil. Satu jana pekal mule de Allah abali pole tuang udah tak epele ibadana kaile oleh ya Rabb. Cuman rahasianya nikah bedah keagungna Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau ada yang bertanya tentang ruh, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya tentang ruh, masalahnya apa? Ilmu nanya benika beda ikasokan Gusti. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia tak ibri ilmu tentang seberkaitan kalabannya bah. Tada ilmu nomor suni kesakoni. Makanya manusia nikah nyangka orang majading masuk rumah sakit. Pernah kena nyanda ciba mole boy majadi rek. Arapa tak kira abid pole semati ya. Mek temu nak aja kopi ngaker-ker ko. Ya mun kopi ngatenyang ku tak kopi ngacipat kai dia. Iki ba mo leong ku de pak gebeng ko nama teong ku ka keng se mati beni majading se nguca. Tabi ni kan na mati jang ku mati se tuaan se mati se ngoda. Mati ni ketak berhubungan kelaban umur. Mangkana kam min sahihin mata bi ghairi illa wa kam min alilin asahinam min ad-dahr. Banyak ring beres mati tada marga. Sanda bita tanggana. Sakit apa kakak bu? Jale tak sakit kan? Ya kan daya mun kapajan lo bu. Kakak kejinjo tak sakit. Malam lagi odi le. Cak gelak. Ya kan saya mati ki buru bu. Tepak garing ngapa kaki bu? Mau macet saran negelu. Kam min sahihin mata bi ghairi illah. Banyak orang beres mati tada marga. Elaung compo kari bering merintelasan keng ayom cium mati. Sepeda motor nyium metrek sama. Ya kan nyium kieu nyaman jua. Polan pendarahan. Tuli iki ke rumah sakit bilik. Di malaikat mau dia taruh bunte. Kapan turun mati. Tak bisa. Manusia ni kemun masalah mati tak bisa itebek. Polan sakit. Toro kadang saya sakit nih. Kata lem teh mati. Ongguan. Malah Jimin. Di Tanjung Bumi ini saya pernah diceritakan. Ada salah satu kiai. Acara teka hula. Bada orang sakit kan tuh nih kan. 4 tahun. Setruk. Salah setruk ngololeh. Tua. Repot nih. Kemarin akan minta nasi. Jadi kan lupa. Mari beriin nasi minta ngakan. Akhirnya keluarga ini ketika tokar, kita ibri nasi. Enggak mari, billahi mari. Boji minta ngakan boleh.
kompoya tak betah doa ya Allah sepenting lagi berislam ben iman tak napa emba pate ada kok saampun kenging 4 tahun emba ni kaki laku ku tak pah minta tacin tuli eke bayaki tuli ibri tacin ebe teilepean ebe ki se tacin eka akan bi emba ni eka akan oleh saparo ku tak agelaup pah mate emba kompoy pah ngangkat tanang alhamdulillah mbak kula matiog tepak ke kompoy papan tak kaya areka mun sampean andi kompoy pada benih ka pung ki odi tuli cekel boy tak mantoman sekali polan amba ni kala mate akhir amba kak dintok eki bekatanian pandi enak seram torok dari soko seram torok dari soko kapan seram ada pak kamuan aku tak pah melak amba aja kapan melak pah ngocak makarena tacin gelero kana jadi kompo jongkot tak ya ki odik kake baik kok seni kemanusiaan seni kamun lah kita mati anda pernah boleh orang sakit mati ya mate mun beni bejana mate ki odi po ken mun la kadung mati ya abu makidas beres mah mate ada sebab mate seni kemanusiaan kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min adilin asahinam minan kan lamba kaula sataja wajib percaya odi etunya tak salancengah bila cabutnya beakallah bekal abali deka asallah. Manusia kalau sudah sampai pada waktunya akan kembali kepada asal ia diciptakan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Manusia ni kaigabai dari tanah bekal abali ka tanah ben bekal epaceke dari tanah. Mun anyama manusia tak lepas dari tanah reka. Pakun tanah bu. Makanya mun pikir ayat ni kebi kula ben bi sambian. Kula ben sambian ni ka asli ben cobik sapa posa kalian. Kan tanah kabi kula ben sambian. Dari tanah kabi yang kina banggi. Keng karo tanah na sa igabay macam kati para habaib mak tenggenteng ning koning kasa sa igabay tanah gelis sino ku ummi kriya tanah kobi cagela pada kobi na ban kakebok amon kariya makela koning kubar aja kok dengan muan na bote keng tanah ngajeleng ino ada apa bedok engto bel cak mun audu anakin lotag daya tangki li pernah seni kacukan tega dal gandil merah pasang kapi tak lemari kapan lecel merah cek merah na kancana akan pesennya pita akekep apa takut ngalegin cunanya dari dimabuk dari wado dikon sapa dikon tang sukoko pramila kak dinto bapak ibu hadirin kau leben ajunan kak dintok keng tinggal ada tek bagian sateja pas tema teh bila dari kata ibangki sejelas semuanya yang hadir akan mati keng waktu Nabi Allah rahasiaki makle kau leben sampian tak enteng makle kau leben sampian siap dalam keadaan taat ke Allah Subhanahu wa taala sehingga mun kau leben sampian setiap saat bagus setiap saat ibadah bila saos kau leben sampian sete insyaallah sete dalam keadaan husnul khotimah saya rasa teka ada tak ibangki napa sampian sehadir sete ada kula mate sebudian otabe sabalika kula saya mati sebudian dak ada masih cocok engkau mati dak ada daya bu ntar dak ada dak kelepaten ada nak dia arami tak le cekel paumber gelo mentir Allah pada selamat amin Allahumma mentir Allah pada sapor sitaja amin Allahumma pramila kak dintok kalau sudah mati pah baca aki surah yasin baca aki kasih mati turun rahmat Allah yasin baca aki ka orang seampun sete maka ihdaus thawab ganjaran-ganjaran sateja seemaus bekal dapat dek ka orang seampun sete amin Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah
illallah Muhammad Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula sataja asyukon kapangiran Andi Nabi kanti ajunan la ilaha la ilaha la ilaha Muhammadur Eka binto beda perkompolan Sema beda anggota yasinan Keng nyuprerah mata pangiran Tor ngarep syafaat ajunan la ilaha la ilaha illallah Muhammadun Banglar mantar olia balesan Isuarka neng senengan Ngulati adzat kuste pangiran Tor bisa acabis da ajunan la ilaha la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Nyu'un tab jalan ajunan Sampai totok da akhir zaman Nyu'un tab asareng ajunan Dak suarga tempat kenikmatan La ilaha La ilaha La ilaha illallah Jadi Yasin baca sebelum orang saya terjukan salah starena cuman manabi orang saya sebelum Yasin nikah caepon ulama epakon telken ben kalimat tauhid keduh. Jadi ada nih istirahat.
Jadi manabi saya maca aki yasin ni carana sebelum yasin talqin gelu kalaban kalimat la ilaha illallah. Akati dawuh kanjeng Nabi lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Jadi pun badareng mati ya Bu. Ni ketelken senikah la ilaha illallah senikah. Mun lan orok buntek se mati ya. Setelken ni ka ambuak kita usah talken pole pah terus maca aki yasin. Jadi ada entek semate kalaban maca aki yasin sepertama makle nazalat alaihi rahmah. Senomor dua maca aki surah ar-ra'du liyushila alaihi khurujur ruh makle kempang keluarannya bah. Paham gi? Ben kalimat la ilaha illallah ni kah tak usah dibali buk, tak usah saareh. Maki sekalian kor semate norok bunte ambuaki. Jadi saya maksud kalimat terakhir la ilaha illallah masuk surga nikah. Beni ko tupah abeureng mate, beni bah la ilaha illallah. Bah mireng mate Indosiar aja buk. Saya maksud kalimat terakhir la ilaha illallah nikah. Mari ada bu la ilaha illallah ni kata abu dabu lain sampai mati. Artinya maki ada bu la ilaha illallah mungkin saya mati ke di Isa ni kata panapa. Sepenting antara kalimat la ilaha illallah ben mati kak dinto tak akan de lain. Paham? Makanya nalken ring mati ni kata usah libeli buk sekalian bae kono bunte ambuaki. Jeget aku akan de lain. De sambil aja geni ke maca aki surah ya Yasin. Beni pah kutungak sampean ruwa pah tel-tel sehari semalam tak ambu sekali ro. Salai pakai itu ketagi ke kuping ngap. Pas ada semalam tak ambu sekali. Allah. Ambu cambo deh ya. Allah. Allah. Ontong semacam tak engak, je engak geremak kodung aja kakek bu. Apa kita ada? Lagu apa je nemu di melagu sampian. Salah pecek kaje nak mulai subuh sampai asar tak ambu sekali. Asar ngarales sosenalken bah ngucak kentebuk apa tak lemat teh kok. Wai kentebi empuk keding empuk kejung santaan. Allah. Allah. Apa? Mun kena 10 kali pengencat ben mi kemen mun aja. Jadi nelken ni kata usahe pakaje ketika dintok sekalian saos kolan rok bunte ambuaki. Mun la ambu, mun la rok bunte dan te kalaban maca surah Yasin ben surah Ar-Ra'd. Jaget aku akan delain. Mun akan delain telken boleh la ilaha illallah. Bade ada butan mun etelken kalaban la ilaha illallah lanceng geluh. Takokkeun pertengahan pah pege mati takok mati kafir. Kepon debuna sa Ismail Usman Azan punten pakun etalken kalaban la ilaha illallah. Mun bada orang ada bu la ilaha illallah kan pertengahan pah pege pah mate maka itu les asangu debu la ilaha illallah kamilan secara sempurna. Beh, kan tak mari gelak semaca. Maka tak mari nih kalau ngucak keng malaikat senyabut ngade gelu. Gitu. Jadi wakun seneka paham? Itu agina anggota yasinan mungkin sahabat agi acara mantan istiqomah amaus yasin. Amin Allahumma. Sehingga yasin gak dinto eka sangu bi kaula ajunan ketika kaula ajunan saya amin Allahumma. Ketika saya sangu yasin kaula ben ajunan keng rahmat Allah. Ketika kaula ben ajunan saya manter pakuna emau saki surah yasin sehingga ketika emau saki surah yasin kaula ben ajunan bisa ngalak faida dari ihdaus thawab dari kenciran yasin saya kira maki dak kaureng saya insyaallah kaula ben ajunan mulai dari tunyak sampai ke akhirat tak ge peke pakun asampung pakun apolong kalaben surah yasin sehingga kaula ben ajunan saja termasuk dari kelompok-kelompok semasuk iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di Quran itu longin ben Quran teti faida mulai dari tunyak sampai ke akhirat pakun teti lancilan keselamatan kaula ajunan amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sakak dinto kiran sibi saya pada Pak meskipun sakoni meskipun singkat orang siap toju sampai kolema siap tak jaga sampai kolema oh ya cak kulian dan tak kolema ya wah muli ya. Tak ada nanti asampian. Lah karena iya mun saya bebelah kata. Saya atasnya ku tak melong ada. Cak gelak. Tak perlu lanceng. Buk makida pandek kor masuk igeresah. Wah pentong bener. Maksud dah. Maki saya pada aduh kaki. Waktu Pak kelompok yasinan dek remen. Cak kok Pak. Maksud tamake saya pada Pak bi kula dek pandek keng mun masuk ke pikirna sampian insyaallah igeres manfaat dak. Make lanceng mun tak masuk kan tak nyaman. Maks aji apa ada iya kakek bok. Hahaha iku ibu lau. Semoga bi Allah pelanceng umur
ben bisa tabangkin kesempatan selain senau sambil kerja khud ma sofa wadak ma kadar tikel je kerja pondut saya pada pak dari hadis mantar biasa ingat meskipun cuma artinya ben bisa ia malaki sehingga titilan cilen keselamatan kaula ajunan amin Allahumma manabi talang kongbuk takut beda bahasa yang menyinggung sampean begelak lagi karena sengaja singgung di kombianmu tak mantoman sekali. Semoga ada bangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kegeng gitu iPhone Allah Subhanahu wa taala. Mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah asli umbar dari keendengan ben kebutuhan peten kaulah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring bah tutup alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.